Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela hi bombisa ririmi reru. Xiyimbeleri Rhangani the producer swi tikomeka ku namuntlha a va dye biriviri kasi van'wanyana va vula leswaku kumbe a va nwe mihloti ya Queen Victoria kumbe xihoko. Hi voni namuntlha va fika va posta ka xiyenge xa mabulu xa Facebook laha va nga vekela xithombe xa ku xonga swinene xa vona na ngami ya vona leyintshwa ivi va tsala leswaku horisani timbilu #vuyavuya poison. Leswi swi fiki swi vanga huwa swinene hi ku xiyimbeleri Rhangani the producer va sindziseki ku va va hlamula risimu ra beef ra xiyimbeleri Xongi munhu wa munhu leri ku nga risimu ra vu-5 eka album leyi ya ku humaku leyi nga thyiwa leswaku ri timhakamhaka. Xiyimbeleri Rhangani the producer a hi munhu wa ku hlamula swa muxaka lowuwani kambe va sindziseki ku va va ze va hlamula hikokwalaho ka valandzeri kumbexani vanhu lava a va tsala eka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo. Hi voni Tsako Mapayi a fika a tsala leswaku today a wu ta va mbalisiwe suti ya orange hi pela vavasati a va fani. Ivi Rhangani the producer va vula leswaku ri na hembe ya green. Se mi ta swi vona leswaku ri xiyimbeleri Rhangani the producer a va dye biriviri namuntlha kambe leswi nga endla leswaku ri hi kala hi endla nkandziyiso hikokwalaho ka n'wamiyambo loyi nga fika a tsala leswaku ri na yena i HULU ka n'wanuna yaloye. Ivi Rhangani the producer vona va fika va hlamula va tsala leswaku HULU patwini hayi ka Rhangani. Se mi ta swi vona leswaku ri mahlamulelo lama ma twakala kahle leswaku ri xiyimbeleri Rhangani the producer va hlamula hi ku hlundzuka naswona van'wani va hleketela leswaku ri xiyimbeleri Rhangani the producer kumbe xani va lowunwa hi voni Vutivi Maxawa fika tsala leswaku ri mi lowunwa hi mhinga vula Rhangani the producer chavani wa mhinga hi ndlela yaleyo. Se mahlamulelo lama van'wanyani va kanakana leswaku Rhangani the producer hakanene va vuli hi ku tiyimisela marito lama hi yo mhaka va hleketelela leswaku kumbexani va nwe mihloti ya Queen Victoria kumbexani xihoko swipyopyi swo karhi leswi va kucetelaka leswaku va kala va hlamula hi ndlela leyiwani. Hi ta tsundzuka leswaku na lembe leri nga hundza loko ku ta va ku hume risimu ra munhu wa munhu xiyimbeleri Rhangani the producer a va kalangi va vula nchumu hi swona. Se mi ta swi vona leswaku a hi munhu wa ku hlamula swin'wana na swin'wanyana na kwala u twisa leswaku hikokwalaho ka ku sindzisiwa hi vaseketeri kumbexani valandzeri va sindzisa leswaku xiyimbeleri Rhangani the producer va kala va vula marito yo karhi. Leswi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla. Seketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela la ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini leyi i channel ya n'wina ya ka Gasa.